Kubor nagaslem jong unongsan hima. Uwe urang ba nong kamay kali, bala kamay kali la kumba arhos nem tam, ulakran nagajing songkya halor gajing syasyo ikinong kamay kali ha kami jo kakat pratri ujemang arhajar pulai hakikun hun gibam dei kikasi. Ulang ba ikinong ni akali, kamdan kanu gajing yada, batang gajing syanyan haman kilyang, haba pai shikilat yo kam yo jam, ulang ba ikinong ni akali ru kilong bala nang la start. Henry kim yo ya kakam na da kitap, Henry haba pai pan, Syagi badon ba kinang nya kali tang sitayo kila yo kam ha sekretariat. Ngang la nya taksi arbu raflan. Nya da kami sim basofia ngapan pau hakane ka kenti ba wayna ki perlot jeng baik jeng do kasnam yo kabri yo prep ula sakti hak ki bar jela. Bawan kamai jam ya kom sep wan lute ini pai ya kom sep nangi. Nakane ka hidup bayi jongi. Re umdon we ru ban pet ya kata kasih jongi driver taksi. Ni driver taksi ni sanyon. Haman kiliang. La kadai hakabai kali, la kadai tang ban stop, no stopping zone ngin penyiar passenger 10 minit umlong. Tentang lawan kelam yang ni. Ha, ngin ketiu tang 10 minit umlong lawan kelam. Kena kata daw ngakepat kita kibri badan hakabar. La kadai yano babat ya kabar mo. Tang kawai nganong wat khanyut khan plang yang yuri uria. Bayo kamdin ke sana pelangang wa ukhlawat di umdon caka. Tang kata ngako apa nong. But yang ini driver taksi umdon kata ka ak benlong protect yang kita driver. Don nong yada. Ha? Don nong yada. Yang ini driver taksi. Ha? Yang ini kalau kita rasanya hak imam salang baru haji lasa kentaj ni urit ujan ja. Ngaduk yung sangwai umdon yung sangwai su yung tajong ibu duk pasuk. Baru duk penjar. Lah selain yung sangwai berapa badan bayam mobil kang tajam. Lewat di sungai masih tidak aku arhajar karena sepakta. Kaya yang sungai dan unyu ajar pelajar sepajar sanai. Hah? Ni kita sedar ni biang qualification. Bidang biang ke age, ni apply kam sarkar. Ni myo. Reho biang ke bakap. Biang pun badan bayam unangnya kali tang sitayo lo nya kam driver sekretariat. Hah? Hah? Lo kam driver pas sekretariat. Dan bakta yang kena isu. Tang kawai apa benong? Ya kita kiai berkhaj. Walau suri kursi lak berat ya kajat beriyo. Ha? Apa perta ijai beriyo perta ya kahok. Om ben perta teman yo nang election yang lebih deh.